Vein hi July ni chang ni somni panga ni lai ni ani a clear tu le ngai thatu te chibai le vek ule kan video te top thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nia MS Iwin unqualified part-time assistant professor somni pakwate chorchun somna tur notification anhal malak zelan tum MSU chuan nimin ni khatla sari changni somni panga chun khan Higher and Technical Education Directorate Office kota unqualified part-time assistant professors mi somni pakwate sarkarin a chorchun som zel na tur notification ati chwa chu dulo na lantir nan an halani MSU Darlandanin part-time assistant professors sarkarin aroi mek te hi August ni kwa sang ni somni pali khan February ni somni pariat sang ni somni panga thleng chorchun zom na lekha lo ti chuak to in chuta a in ziada na chuan no more extension of engagement will be done after 28/2 2025 ain ti to nuwa February ni somni pakhat sang ni somni panga khan hun pek bel na notification ati chuak le ani MSU chuan nimin chun khan Higher and Technical Directorate kota notification February ni somni pakhat sang ni somni panga ti chwa hi an halani notification halna muna hian MSU president Pubil khongai zwala chuan thu soyen zirna tha siam tumin zirtir tu qualify lote sarkar jin an roi reng hi shathiam har kan ti a zirtir tu qualify loten zirna an pek theina turatana sarkarin humanitarian ground tia achor hi humanitarian ground chuan lama langsar taka dan po chiatna ani ati MSU President chuan March ni som pathum sang ni somni panga khan press conference mang mai ba ka Vaitam tak Education Minister nena he thu hi an thlen to a June ni kwa sang ni somni panga khan Chief Minister nena po an lo thlen to thu soyen kan thu thlenin omzia nei lawa wangle ngai poi mo hlo lawa wangin notification order hi kan halta ani ti in an hal chan asoi MSU chuan part-time assistant professor qualify lote chorchun zom du lo lantir na tan aizol khopuya kongzo hwai hotan tuma omzia ala nei lo chuan atop thlenga mala turin ro manna an siamani MOS pulang ning lawa marin a department chan pathuma sarkar lai puye thunei tu te akom New Delhi Chamek Minister of State Pulang Ning Levamar Nimin ni khat khasari sang ni somni panga chun khan Narcotics Control Bureau Director General Baka Ministry of Finance Nwaya Department of Public Enterprises le Ministry of Youth Affairs Nwaya Department of Youth Affairs Secretary te an office ha koma Mizoram mamo sang thlenin tho ho theina lai ti asoi pui Excise and Narcotics Minister Pulang Ning Levamar hian NCB Director General Anurag Garg chu Mizoram ma ruihlo hwar do turin thoho na thazok nei atul thu athlena Myanmar ramri kaltlangin ruihlo alolut na sa ti soyin intelligence sharing le thoktu te training pe konga Mizoram Excise and Narcotics Department thuam chak angai ti ashil Excise Minister ngin na angin Mizoram le North East State tanga narcotics kai noya thokte tan capacity building training and buat se tur thu NCBDG chuan asoya aizola NCB zonal office hong tura ro manna ommek thu pulal nging lawamar hi ashil Myanmar atanga ruihlo lo lut do konga tun aya in nei le in po zo ka tho ho dan tur an soi dun ngal Sports and Youth Services Minister Pulang Ning Lawamar hian Dr. Pallavi Jane Govil, Secretary Youth Affairs, Ministry of Young Affairs and Sports nen anin komna Department of Youth Affairs nwaya thalai masona kai noi activity sang te chu Mizorama nga ve chini se adu thule Mizoram pona tanga thalai tamzok hip thai turin aizola youth hostel sak angai thu athlena Youth Affairs Secretary chuan a thei anga ma anak tur thu asoyani Tourism Minister Putete Marhian Moses Jalai, Secretary Department of Public Enterprises, Ministry of Finance nena Mizoram chu state te budget po lian lo takani wangin mason na thokonga Central PSE te kaltlanga puina omthei te asoi pui Khozol district in Sothi an shal nembera Siaha district in an shal tlember thung
Mizoram Sarkar chuan Juni somni pasari sangni somni panga thleng khan kutna thoktu te so thing thar chua quintals noi ni singthum sangthum zaruk pali alei to a hemi nu lama hian bukmek te ala oma wangin aza thi ala danglam don thlai thar lei hi ni somthum tharuk sangni somni panga khan kumina tan khar ani to thung Juni somni pasari sangni somni panga thleng khan district sang zinga Mizoram Sarkara so thing shal nem ber chu khozol an ni a quintal singli sangriat zanga somruk pathum anshal ashal tlember chu siaha district ni in quintal sang ni zariat somkwa paruk anshalani district angin anshal dan chu saitwal in quintal singli sangruk zathum somli cherchi pin quintal singli za somnga pathum champha in quintal sing ni sangkwa zaruk somkwa lunglein quintal sing khat sangriat zariat somkwa pathum aizol in quintal sing khat sanga zanhi somli pali nathial in quintal sing khat sangruk zathum somsari panni mamitin quintal sangriat zali somriat pali lungtlai quintal sangthum zasari somriat pali le kolesip quintal sangthum za somriat pali ani chungte NGO ten sikul an khar vek don samagra shiksha hmiah thoktu laka ZPM anin rolwang ZPM in anvo angein interview board secretary and transfer chungte joint NGO chuan vo in nitni thlasari sangni somni panga hian samagra shiksha Mizoram hmiah nalak dana thildiklo omnia anshia wangin anhuam chunga zirna in zongzong an khar don chungte joint NGO chuan samagra shiksha hmiah block resource center chungte thoktur foundational stage helper music instructor sports instructor le Hindi instructor laka diklautaka thilti a oma anshia wangin sikul hi an khar don antarlan danin nalaka hian chakma autonomous district council CADC president le atho puite chuan la tura andu list interview board te anshia tirani interview board te hian fair takin lak tum ma se athiam lo zwal an painua nalaka hian CADC ZPM du te za somsari vel anla ZPM atanga vona om bo zuina ni om takin interview board secretary chu om mek na tangin transfer ani Chief Minister Intiam na bo zuin MVA Shrai to 10 volleyball indoor stadium chungchanga dornon le Chief Minister Anmomasak Truma Alotiam to bo zuin tholeni khan Mizoram Volleyball Association MVA Shrai to te chuan pulal do machu apisa a anmonon le a Mizoram Volleyball indoor stadium atan summa mo dan ra manchin na proposed estimate an thelut April ni som paruk khan MVA Shrai to te hian Chief Minister hi apisa a anlo muto a hemitum hian aizola volleyball khelna tur indoor stadium shan an nei lawa wanga har sana an to te le masona dal to ani thu an shela ngai to sak alo tiamani Chief Minister hian indoor stadium sak chu angai poimo thu shilin asakna na sum ngai tur te ro man siama sarkar thelu turin arona hemi nuwa asakna tur sum fan om theidan ngai to puya sak ani ngai theinan chanlak pui atum thu alo shilani hemi bozui hian MVA try to te hian propose estimate an siam chu an theluta Chief Minister hian a department chan planning department atanga boipui tum thule sarkarin aizola volleyball indoor stadium omlo awanga angai poimo zwal big priority list sa anda tur thu alo stril pulal doma chuan a thei anga ma po lak fatatum thu lo shilin MVA try to te po Chief Minister chunga hian anlom hle ani Tunlaya Mizorama infiam na lar en tu po nga le akhel po pung chak tak volleyball hi aizola akhel na mun bik indoor stadium ala omlawa wangin akhel mi te chuan mun sang sanga infiam na dang nen in choma an khel thina MVA po hian in elna abwat sayin aram chana mun sang an mangmai thina atlang puin ardeng tram hall mall pui LPS arena Falkland joint YMA hall vai vakon le thutak nun pui tu team khel mall te an mang thina ni MVA Shrai to te hian tunhaya LPS arena a khwarel chiat na tok te ta na chanpuina atana charity volleyball match and show abwat saya ansum mo zinga mi cheng singa chu Chief Minister relief fana an chunglut ngal bok MVA in June somni zana charity volleyball match and show an bwat saya hian cheng noi nga an muchwaka an sim chuak vek to Shrai to te him hun sang sanga in sem darin ser chip na thial longtlai champhai le
Aizawl district mun sang sanga chiana tuarte chan puina sum an hlana khwarel chiana wanga thi chungte hnena ralna chengsing khatcheu an pe bok charity volleyball match and show a sum mu semna pakhatna champhai chengsing thum mithi pathum sing khatchewa ralan ni panhina serchip chengnoi khat pathumna longtlai chengnoi khat palina fogland Aizawl chengsing thum mithi pathum chengsing khatchewa ralan ni pangana tachip chengsing khat mithi pakhat ralani parukna vaivakon Aizawl chengsing li pasarina veng hlui Aizawl chengsing li pariatna mission veng Aizawl chengsing ni pakwana mission veng thlang Aizawl chengsing ni somna CM relief fund chengsinga som panhina na thial chengsinga som pathumna serchip chengsing khat mithi pakhat ralani lunglei ni mandan tur soi ho Lunglei Municipal Council LMC Rahmanna a Lunglei ni Manturatana LMC Executive Council in Malatutur Organizing Committee adin chu nimin ni khatlasari sanghe somni panga chun khan Lunglei Convention Center a LMC BOC Hall a atum khatna ta nan thukhom Juni roksang ni somni panga a LMC Board of Councillors thukhomin Lunglei khopuya cheng changle tharzel ten Lunglei khopui mangai na thinlung an put tharzel theinan Lunglei puala ni bik man chungchanga inron khom na buat se ni se ati angin Juni somparuk sang ni somni panga khan inron khom na hi buat se ani inron khom na hian Lunglei ni man chu thati ani angin LMC chuan Organizing Committee adin ngala Organizing Committee a hian LMC Chief Executive Officer CEO Pudani Lalrat Sanga chu Chairman ni in Co-Chairman na Lunglei Sub-Headquarters YM President Pukelal Fakzwala le Secretary a Sub-Headquarters YM Secretary Puzo Thanzwala namte ruatan ni a Sarkar Office te Pol Rang IO tele Lungleya miming thale langsar then khate chu member a ruatan ni Organizing Committee chuan Lunglei puala ni bik man tur hi aminga Lunglei ni wani che antia amhan hun chunga tan meimitlawa Lunglei lwa tan ani hun ni a shiat March sang khazaria somriat pakwa thlir chungin February to March 2026 tin zone ani Lunglei din ni chungchanga chinchhiana omsa nem ngenan national fa lekha poimole chinchhiana hluite haya zerchiani se chumi hnuwa ani taktur chu larel thatni se ti ani Organizing Committee chuan Lunglei ni buat sei tura mo phorna sang malatur committee peng sang antina hun man dan tur chungchanga rutna sang soi ho ni in mitin huap zau tur le Lunglei khopuya mishing chengten Lunglei mangai na konga ma an son ngei thei dan tura hun Rahman tha ti ani a hun man dan tur chungchanga mi puin ngai dan le rotna an thelu theina tur an Rahman Mizo YouTuber Association in Chief Minister Nena Thilchini Anthlen Mizo YouTuber Association hmiah chuan nimin ni khatlasari changni somni panga chun khan Chief Minister Pulal tu oma an koma thu panni Anthlen hmiah tarlandanin Chief Minister hian thataka lodong songin khovel changkang zela digital media poimozia ahe chiang le a income na thatak an nei Chief Minister Nena an thuthlen pakhatna application for affiliation and empanelment of government-approved YouTubers in Mizoram under Information Public Relations Printing and Stationery Department. Panhina edition of digital media and new media subject under IPRPNS in the Schedule 9 INPR the Mizoram Government Allocation of Business Rules 2019. Relo lut tura wangin film khurdu ILP ulukle felfai taka kalpui turin Home Minister angen kan maluka hian rel chuan Mizoram ron lut tan don tareng maya rel ron lut tur hian thatna tam tak nein enge mokong zong tak chuan kan namtan thatlo na po aron king til ngei donin Mizoram Merchant Association mima chuan an shia a ramle nam ala him sham theina ani be segin Home Minister puke sabdang hne na rotna le ngin na anthlen Mizoram chu special area ani angin rel lo lut mai tura hian ILP hi felfai le ulukle khautaka kalpui ngei ni se tin tunma a ILP lo kalpui dan ang mai maya ILP hi kalpui ani chuan namin chimralna alhadon lo hle in Mizoram Merchant Association mi ma chuan asia a ezona konga chimral ni lo na turin Rahman felfai tak chiam turin Home Minister hne na ngin na an thlenani
tunma a ILP enforce dana hian thavia win langma se then khata du khoplo na thin an ti a Vishal Megamart nei tu pa Mr. Rajesh Mishra trade license nei dan tile ni somthum pakhat thakhat sang ni somni panga a lengpui airport a ILP pek dan fel lo tak mo chwale ani thu ten soya hetiang ani wang hian rail alo lu to na uluk le khautaka ILP enforce dan kong ngai to sham turin home minister hi an nge na ni mi ma ho tu te chuan hetiang hian rotna an thlen ngal bok pakhatna rail lo lu na tran tir Bairabi rail station a tuna ILP check gate hi ti chang tluna film khur le uluk taka ILP hi pek chua ILP nei sa thlenga uluk taka check mai ba ka computerized vek ni se panni na Bairabi le Sairang rail station ne na inkar roadside station le halt station Sairang station thlenga chuk le lo chuang lu te uluk le film khur taka ILP hi ti ni se pathumna Sairang rail station po passenger te kaldar ngal mai theilawa hungbok ni se ti in mima shwai tu te chuan an ngen ngalani mima shwai tu te hian rail lo lu tura mizo nam him theina na si mui vi si le olengio te ne na mala khawna tur resolution an lo nei to dan te an thlen bok Boruak chatak hmiah in komin ILP enforce dan tur le sarkarin rahman na alo nei te home minister hian soyen home minister poke sap dangan mima shwai tu te alo dor dana mima shwai tu te an lom hle a sarkara be se na sang tak an nei bok MTP in Sairang chukon puikong siam natlang ni somni paruk tharuk sang ni somni panga tanga an kau chu ti to panita lir theidan an ni to lo thunei tu ten ti ngai na an shiat lawa wanga natlang an ni thuan tarlang Mizoram Tripper Association MTP District Headquarters Scholarship chuan Sairang chukon pui in karkong chhezwal lai siam that natlang an nei chu ni zan ni khat thlasari sang ni somni panga tangin ti to pani tak thuan tarlanga thunei tu telamin ati ngai na ngang an shiat tak lawa wangin lir theia ezong polte chuan natlang pui hi kan kautamai ani anti MTP thu chwa angai ngain Mizoram tana kong pui pui mo berkon pui le Sairang in car NH 306N06 sa natlang pui nei MTA District Headquarters Scholarship phoi hota nei chu ni somni paruk tharuk sang ni somni panga ni ngani atangin nimin ni khat thlasari sang ni somni panga thole ni thleng khan lotling taka nei ani a lungchatlak ka wangin ni somni paria tharuk sang ni somni panga injin ni le ni somthum tharuk sang ni somni panga thochan ni chu lungthiarna na man ani Helai kong kan sak lak na pui ber hilir theibung ropur Atlante tan ahim lovin motor tam tak atluto a motor tam takin achiat pha bokani thunei tulamin ati ngai na ngang an shia tak lawa wangin lir theya e zong polte chuan natlang pui hi kan kautamai ani natlan na ta na thale zung sumle pai le lir thei ron tho chwa pui tu zong zong MTA District Headquarters Scholarship MTA General Headquarters AMCTA members te Sub Headquarters YME Scholarship Oithangpa Group YME Khamrang Khutlang mi puite kon pui Town Driver Association le pol sang tele mi malsum le pai manga thlom na thata kan dona wangin lom thu kan soyani All Mizoram Commercial Tripper Association ten lung ni khatla sari sang ni somni panga thochan ni hian natlang kovin lung trip som pakhat lai mai aizol tangin anron phur thla ani ni somthum tharuk sang ni somni panga thochan ni khan achang tu PWD Minister mo ani a thulom om tak mo tore ro aum lem lo chuti rualin lung trip somli anron thove tur thu asoi ro lom om kan ti a heng lungte hi arang theyang bera kong no nana ron mang tur le natlan le ngai kher lova atul anga bo zui turin kan phutlat bokani natlan chung hian mi puite torna na sa zo ka thlengang ti kan lau hle a ni somni paria tharuk sang ni somni panga inrin ni zar dar ria ta tanga atuk ni somni pakwa tharuk sang ni somni panga pathian ni zandar ria thleng khan lir theitang khang arwa ka chuk thalam te chwa phot ani a ni somthum tharuk sang ni somni panga thochan ni zanlai dar som pani khan gas phur le oil tanker te chwali anni khwa in minbum rota ka wangle do anga man ro om tam thei tak lawa wangin du thu chamin kong no kan tumpo kan ti thei talawani ni khat thlasari sang ni somni panga thole ni tlai lam dar ria thian natlang pui chu ti top ni in lir thei tang khang zong zong te po chwa an ni a hen hatlang pui kan nei chunga zoram mi pui ten min thlop hlata wangin lom thu kan soye Mamit NGO te Mamit District Hospital dialysis call vengin an duty
Mamita political party VC NGO le district MJA chuan kumin April thatira mamit damdoi ina mantura dialysis call pali jinga panni serchip damdoi ina mantura lakani nuwa adang panni champhai district hospital mantura lale tura NHM mission directorate thupe ka ti chuak chu su tura nimin pia a mamit sub headquarters wai me pisa a an thut khom tuma an ngen nuwa NHM chuan thu chwa siam ve ngalin champhai dialysis call lak chautum na chu kaltlang pui an tumti alana wangin dialysis call hilak chon ani lo nan adana building bula nimina tangkhan duty anin siam ti an soya he khol dana kota hian CCTV anda thule heti chunga lak chwalui ani chuan engpho thleng se mamit mi puile all NGO coordination chuan mo aphur don lo ti an soi ni som panga tharuk sang ni somni panga zana central jail atanga tlan chuak chu abike man mu ni toma se man alani lo ni som panga tharuk sang ni somni panga zana central jail atanga tlan chuak lal thom thanga kum somni pariat zo nuam veng aizol chu man alani lawa zon mek zelani prison department atanga beng barna thudon danin lal thom thanga hi zon zui ni ma se mu alani lawa man ngei tumin theitop chwa zelani zonuam PSA FIR an thelut tarlan to angin lal thom thangan tlan bona tana abike man chu ni som pasari tharuk sang ni somni panga khan polrang da ya mo ani a polrang dai kilometer thum vela hla a lal thom thangan tlan bona tana amman bike hi mo ni a ngopa police ria tir ngal ni in ngopa police station a bike hi an la ngal ani bike hi lal thom thanga naw ta ni a lal thom thanga hian leng puya an huana tangin bike chabi hi anu te chu sak ne thudon ani lal thom thanga tlan bo na bike hi muni ma se amai ro mu alani lo ni somni thla som pan hi sang ni somni pali tanga central jail atang lal thom thanga hi ni som panga tharuk sang ni somni panga zan khan jail atangin atlan chuak lal thom thanga hi rui hlowa wanga man ni in courtin athu boy angai to mek lai ani a ama hi ashi sel na din huna wangin midang zinga da lavin isolated ward da anda a blanket le ma mangin jail bang hung na alon liama atlan chuak ti atuk da ruk vela khan shiatani petrol le diesel wangin zia omlam apan don Mizoram Tripper Association MTA Collective Sub Headquarters Bul Tumani somni paruk tharuk sangni somni panga tanga sarang le kon pui inkar kong chizwala siamani wanga petrol le diesel wangin zia omlam apan don MTA ti hian kong an siam zo ma chu kon pui le sarang inkar kong a hian lir theitlan an phallawa hei wang hian aizola petrol le diesel awan pha man hle filling station tam takin mi pui hne na shal turan nei to lawa anei chuna thui tak tak anin tlar able ka zorna po intlar angai ni somthum tharuk sang ni somni panga zan khan sarkar lamin annorna satawangin MTA chuan hun engemaw chen an ngai twa nuwa tanker le gas phurbi kaltlang anjam tia kong clear ani fel nu dar khat vela khan tanker somni vel le gas phur truck som pariat vel chuan aizol anron pana petrol le diesel wang zwal pui chu azia phar rin ani kong chia siam thathwai turin sarkar phut Mizorama Pol Paliten Mizorama Kong Pui Poimo Collective Trusai Rang Chu Mizoram mi puite tana poimo lifeline ani wangin sarkarin marang taka alalawani chuan mi puite natlanga chwa angai mai don ni inan soi Mizoram Transformation Movement MTM Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram First MF le Citizen Alliance for Truth and Justice CATAJ te chuan nimin khan aizol press club pa thuthar thedar tu te komen collective trusai rangkong zo hlei theilo khopa chia te motor tlule tang khopa omte kanchak le mamo tilak theilo khopa aum chu poi anti hle tian soya kong chia ada tu te antem tak zet tian soi he kong hi PWD minister in June somthum sangni somni panga a soidanin Mizoram PWD mo phurna nilavin asoya masi NH 06 package 8 kon pui tu khamrang hi vo in thlengin Mizoram PWD en kol alani a minister hian thudik zik luak lo mi puite ril ruai koinan asoya kan ngaya apoi kan ti hle ani antibok sarkar na thok pension to jinga hian sarkar driver le thei mangzui ngam hi anlo om thina ni chumule pension to in driver le thei chorzui ti top tura sarkar in thupek achwa chuan zom a hlo hle to ni thudon ani
Mizoram Sarkara General Administration Department GAD chuan kumin January ni somni khan sarkar na thok officer pension to lir theile driver chhor mangchun som anom ti sarkarin asia thule arang theng berati top turin thupek alo chwa to ani he thupek chwa bo zui ani dan chungchanga zalen thudon danin thupek chwa ni male sarkarin hemi chungchang ma alak tak tak ma khachuan pension to driver le lir thei chhor zui anom china thupek chwa ni nu le sarkarin khauzo ka ma alak nuwa ero hetiang ching zui hi tuntin huna chuan anom hriat ani to lo Commissioner and Secretary Government of Mizoram GAD in Office Memorandum ati chua tarlan aloni to danin Mizoram Sarkar Officer Pension to chen khat Officer thoklai titan sawara man Sarkar atanga ham chatna ler theile driver te po hwamin chunsom anla omti sarkarin asia a sarkar chuan he thil hi angai thutak hle lir thei mo driver mo mangzui to officer pension to zongjong te chu department a thon kir ngal tur sia tirani a phalna nei lawa sarkar thil nei manzui chu danbo chiat na ni ti office memorandum a chuan tarlan ani he thupek hi ti khotlai lawa zom nge turani ti head of department te sia tirani boka heng thupek te hi zomlo an omani chuan a kai noi officer pension to te emo department how to te emo chunga sarkar in action ala ang Mizoram State Sarkar chuan discipline khautaka von atuma wangin he office memorandum hi khautaka zom abe seiti tarlang bokin akai noi department te chu he thil hi ngai poimo a atul anga malangal turin angen bok char maria lungrem chimin chen in adel chenwal nimin sundar som patni le minute somnga vel khan aizol chan mari ramhlun rota purauki malyan na leit lungrem chim chuan ankom thlanga pisila rin tikite chena in asam type chu adel chenwala vane thlak dakin mishing thile hliam anom lo hlawani Manipur Churchanpura mipali kahhlum Manipura Churchanpur district ka mi tu ti hriat lo ten kuki zo tribal community shwai tu le ama veng tu bodyguard panhi te chu thochan ni khan lir thei an chuang lai ti dingin an kahhlum an bul hnaya lo om nutling kum upalam to po silai mu hian fu in athi ve ngal bok state khopui infal official te chuan he pui khoina hi jesami road mongjang khobul nai Churchanpur district headquarters atanga kem somvela hla a chanudar ne vel bora athleng tian soya he in beina hi engpol ti nge ti hriat alani lo ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chu ni le report mai sela minlo thlir sakin minlo like sak china kan lo me